بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. براني بريز خوش حالم كلا درسي تر شرح متن عقيدة طحاوي بخزمتها عند قموا خوازيارم كخواي پروردگار بقوري وعظمتي خوي او درسانا بخاطر ترازوي حسنات من وترازوي تاككان ماني بي قرصكا وخواي پروردگار او مجلسانا من بمجلسي ذكر لي وربقرية إن شاء الله وبيت ما يي الروناشي قبر من إن شاء الله. قيشتنا فقري تلوشش دفرمي فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. طبعا إشارة بو أويك للرابردو باسي كرد الشيخ طحاوي لا إيمان بقدر وتسليم بون بمنهج خواو وتسليم بون بأو عقيدة وبيرو باوريك خواي پروردگار تبارك وتعالى للري پیغمبران وعليهم الصلاة والسلام بوي ناردوين دفرمي أو بابتان يكن كومال بابت يكن ك إنسانك ضلي نوراني بيتن يعني ضلي پر نوري هدايت بي كبيوستي بيتي لبرو برابر الزكاني خو مسألة اعتقاد مسألة بيرو باور اشتيكني بعلم دسكويتن علمي دنياي بلي ولا كاك من هزي بيغمبران تبنينا كم عليهم الصلاة والسلام وقرآن وسنتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام خو لي شارزانا كم بسم دكتوراي ور بقرم هموش تيش فير لبن بسم ماجستيري ورقرم لوين دري نا أو علم زانستي جي تايبتا كسانك أتوانا دستي خنوري قرن وليسود مندو آشنابن براستي كهداية دراوبن كضليان روناق بي ضليان بوخوا تبارك وتعالى كرابيتوا وهدايتي خواي پروردگار لنا ضلو درونيان بيتا خواي قول لوانا ما بجير يا رب العالمين. طبعا برابر زكانكم او بابتا قليك زادي ديج باسم كردو خواي قول الدنيا داتا همو كسيج دنيا داتا همو كسيج خوشي بويان خوشي نوي باش بيان خراب بي سفيه بي بار بي هر ناوي چي ليدني دبيني دنيا اجي زوري و بيش دخات تشبيه نبي ولله المثل الأعلى. شون كابرا هنديك مروا مالاتي هم بشك لو مروا مالاتانا برهم يعني هي زور بسود و قازانزن بو خاونكي بشيكي ديكش هيز برهم يعني نية بلام كآلي چيانو بيش دكا بس داتا اواني كسود و قازانز يعني هي بو خاونكي ها يعني بعام اواني ديكش اويش دين دم دا آلي چه دنين كردواري خو مقصيشي زواني هي ضلي واسطة با دنكا قنميشي زاري وايا تندان دنكا زيوان آيو دخونوا يكشت من لياد نسي طاعته عبادته خوا پرستي اما سود بخوانا يعني تبارك وتعالى او اني بلي اگا كسي عبادتي نكر خوا پرستي نكر او اندل دا صلاتي خوا كم دا بيتوا نا بو خو ما قازانزا زال بروي او عقيدة وبيرو باوريك دي خوينين ووري دقرين او بو كساني كده فرميك ضليان روناق بي ضليان برنور بي دفرمي وهي درجة الراسخين في العلم ضلي او بلي او كسانيك لزانس دار روتسون لو علمي دا كخواي برقار باسي دكا والراسخون في العلم اوانيك لعلم دار روتسون يعني جاري التسليم بأمر فرمان كان خواد بن تبارك وتعالى وبدواي او آياتان دا ناكون ك متشابه
دەیجێڕنەوە بۆ خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا. لەبەرەوە شتێک کە تۆ عیلمت پێی نەبێ خۆت زۆر ئەوە ناکەی. دەفەرمێ العلم علمانی، دوو جۆرە عیلم هەن کە زۆر زەرورە ئینسان ئاگای لێ بێ. علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. دەڵێ عیلمێک لە ناو ئێمەدا بوونی هەیە کە عیلمی قورئان و فرمودەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام، ئەو عیلمەیە کە پێغەمبەر پێی ڕاگەیاندووین عەلەیهی سەڵات وسەلام. هیچ شتێک نەماوە کە سوود و قازانجی دنیا و دواڕۆژی ئێمەی هەبێ پێغەمبەر پێی نەگوتبین عەلەیهی سەڵات وسەلام. لەبەرەوە ئەسحاب حەریص بوون بۆی ئەو عیلمەی بزانن. لەبەرەوە زۆر تەماشا دەکەی پرسیاریان لە پێغەمبەر کردو عەلەیهی سەڵات وسەلام و بەتایبەتی ئەو شتانەی کە سوود و قازانجی دواڕۆژ و دنیای تێدایە. لەبەرەوە شێوازی فرمودەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام تەماشەکەن هاتوون بەتایبەتی ئەسحاب پرسیاری کەمیان لە پێغەمبەر کردو عەلەیهی سەڵات وسەلام. دائیمەن لە خزمەتی دانیشتوون، گوێیان گرتووە و تەبعیەتێکی عەجایبیان بووە. زیاتر ئەوانەی کە پرسیاریان کرد و ئەعرابیەکان بوون کە لە دەشتەچی و لە بادیە و لە ئەوانە هاتوون، ئەسحاب دەفەرمون خواخوامان بۆ ئەعرابیەک بێتن پرسیار لە پێغەمبەر بکە عەلەیهی سەڵات، ئێمەش دانیشین لە خزمەتی گوێی لێ ڕاگرین. لەبەرەوەی ئەو عیلمەی کە في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. برا بەڕێزەکانی خۆم، کامە عیلمەکە لە ناو ئێمەدا وەکو بڵێ ناتوانین بیگەینێ؟ علمی قەدەرە بۆ نمونە، پێویست ناکا خۆتی پێوە سەرقاڵکەی. ڕوح علمەکەی مەفقودە، پێویست ناکا بێ مەسەلەن دە ئیوا هەبووە چەند ساڵ سەرقاڵی ئەوە بووە بزانێ داخۆ ئەو ڕوحە چییە. بەڵام خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە برا عەزیزەکانی خۆم هەندێک شتی سەنوریهم ئایاتنا فی الآفاق. ئەمن یەک نمونەی گچکۆکەتان بخۆ تەشبیهی ناکەم بە ڕوح، بەڵام وەرە تەماشەکە ئەو ئایاتانە کە عەلامە و نیشانەی دەفەرمێ چی بۆی کە بزانن کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە حەقە و ئەوەی کە خوای پەروەردگاریش پێتان دەڵێ حەق و ڕاستە. ڕوح ڕۆڵی چی دەبێنێتن لە ناو جەستەی ئینسان؟ ڕۆڵی بینین دەبینێتن، ڕۆڵی قسەکردن دەبینێتن، ڕۆڵی بۆنکردن دەبینێتن، ڕۆڵی بیستن دەبینێتن، ڕۆڵی پێکەنین دەبینێ، ڕۆڵی گریان دەبینێ، ڕۆڵی تێربوون دەبینێ، ڕۆڵی برسێتی دەبینێ، ڕۆڵی هەموو حەز و ئارەزوەکان دەبینێتن. یەک شتیشە ڕوحە. تەشبیه نەبێ بە ڕوح. کارەبا تەزوێکی تایبەتە. وەرە پێناسەم بۆ بکەی کارەبای چییە؟ تاقەیەکی تایبەتە، بە چاو نابیندرێتن، کەس هەستی پێ ناکە بڵێ وەڵا دەیبینم، بە هەستەکان هەستی پێ دەکەی وەکو ڕوح بە هەستەکان هەستی پێ دەکەی فلان کەسەوە ڕوح لەبەرە، کەنجین هەستی پێ ناکەی و تەواو کە مرد و فاتی کە ڕوحی لەبەردا نەماوە. گڵۆپی بکوژینەوە دنیا تاریک دەبێت کارەبا نەما، بە هەستی پێ دەکەی، بەڵام بە چاو نایبینی تەزووی کارەبایی. بەڵام کارەباش بە هەمان شێوە تەماشەکە. ئەوەش کە کەسێکە ئینسانێک دروستی کردو، زا ئینسانێک ئەو تاقە و توانایی هەبێ، تاقە و توانای خوای گەورە دەبیت چۆن بێتن تەبارەک و تەعالە. کارەبا ڕۆڵی بەستن دەبینێت لە سەلاجەی، وانە لە مجەممیدەی ڕۆڵی بەستنێکی زۆر قوڕستر دەبینێتن کە جیاوازە لەو. لە گڵۆب ڕۆڵی ڕۆشنکەرەوە دەبینێتن، لە پانکە ڕۆڵی فێنکەرەوە دەبینێتن، لە سبلیت ڕۆڵی سارد و گەرمی دەبینێتن، لە سۆبە ڕۆڵی گەرمکردنەوە دەبینێتن. هەر شتێک تەماشا دەکەی یەک شتە، بەڵام کۆمەڵە تایبەتمەندی و جیاکاریەکی زۆری هەن. کەواتە ئەو عیلمەی کە مەوجودە هەستی پێ دەکەی کۆمەڵە عیلمێکن کە مەفقودن. لەبەرەوەش خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە ئەو عیلمانەی کە ئینسان پێی ناگا بە پێغەمبەری ڕاگەیاندووە عەلەیهی سەڵات وسەلام کە خۆت لەوانە ماندوو مەکە. بۆ نمونە پرسیاریان لێ کرد دەربارەی ڕوح لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام، نەیفەرمووڵا لەبەرەوەی پرسیاریان لێ کردو بڵێ بە هەموو شتێکی بزانیتن، نا،
يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أو علم بيدا قتر علمي مفقود بيناغا كس بلام برسيار اللي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ولا ما كيف ذاتها. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. عفو يعني سي يعني زيادة، يعني ويكل خود زيادة أو إلى ماله من ضالة زيادة أو جابي بخش أو جابرا برزك يعني خم دفرمي فإنكار العلم الموجود كفر. إنكار علم موجود كفر بتايبتي أويك للري صحيح في غنبران وعليهم الصلاة والسلام بومان هات ولويك التزامات عبادته خوابرستي وأويك مثلا بون منا باز دكا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لعذاب قبر لخوشيكاني بهشتو لناخوشيكاني دوزخو لحرصات قيامته لو شتانيك علم أوانا بلام أو علمانا بدرجة متواتر بيمان جايون لجيلك بوجيلك لجيلك بوجيلك تا جيشتوت إيما وسندان آيات فرمودي بيغمبري خواه لسرن عليه الصلاة والسلام هر كسيك بي إنكاري أو يبكابل والله كاكا هيتش تيك نيو أصله أساسي نيو كسلو لينها أتوتو دي وكاكا نورد دي راوستي والله هموما لولا يدينو وهموما دينو ودر لقبر كانوا سنديد بينو وأوش تانش همو بتساوي خود بينين هر كسيك إنكاري أو علم زانستان بكا يعني وتي إنكاري أو يبكاكا والله كاكا خو نويج بابا چه ضلي نويج أو خوا فرضي كردو واجبي كردو چه ضلي نويج واجبي چه ضلي بو مالي خو بدم خلجي أو يك جمرة دبي أو بهانو أو أنا دينيتو هر كسيك إنكاري أو جورا علم زانستبكا أو لدين ورقراوة ومسلمانية وبكافر لقلم ددريتن. وادعاء العلم المفقود كفر هردو شي كفر يعني كابرا بلي ولا أمن دزانم تل اللوح المحفوظ نشراوة أمن دزانم بياني تسد بيتن أمن دزانم باش مانجي ديكا دنيا تسيلي ديتن أمن دزانم فلان كز بكافري دمريان بمسلماني دمريتن أو ادعاء غيبة ادعاء علمي مفقودة كبهمان شيوة كفر وزندقية وشريعتي إيما نهيل يكردوا أو زاد فرمي ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. إيمان دانا مزري بزيجير كردني يان ورقرتني علمي موجود كببي مشتومر وريقري إيمانت بي تسليمي بي ووازلو علم مفقودي بيني بدواي دا نقري جوكا نايقية يعني وكل هم جارد الله وكاك التكليف ما لا يطاق بلينا كسي يجي بلا كاك برو أو تسيام ببشتيلو بقوازو لو بريبو أو بري بيدي قواز ريتوا يو تكليف ما لا يطاق لبروا إنسان أقايلي بتسليم بيتن و بدواي شتێک دا نەگەڕێ کە دەزانێت نەدەیگاتێ نەسەریشی لێ دەردەچێت ئەو جادێتە سەر بابەتێکی دیکە دەفەرمێ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم دڵێ ئیمانمان بەوە هەیە بە لەوح وقەڵەم لەوح و قەڵەم چییە برا بەڕێزەکانی خۆ لەوح ئەو کتابەیە كخواي پروردگار تبارك وتعالى مقاديري همش تجتدا نسيوا هرتيكا رودة دا لو بونورة لو كائنات نكر أو كتايبة بما تايبة بحشرات وجكابرا يقولي جمادات وبحر شيوازي شي چون شيوازي دروس كردني أرزو آسمان وأستيركان وملايكة جنوكو إيمو حتى كتايدة همش تجي سطر كدولي بندرين يسيويتي وقلمش دزانن خو وديني إيما تاك دينيك يكم آيتي با تشجيع كردنو هاندان
دەست پێ کردووە ئیقڕە بخوێنە. و لەبەرەوەش برا بەڕێزەکانیکم ئەوانەی کە تووشی زەندەقە و تووشی بێباوەڕی دەبن بەڕاستی خەڵکانێکن کە شارەزانین لەو دینە، ناڵێم نەخوێندەوارە. زارویا کابرا دەبینی دکتۆراشی هەیە ماجستێریشی هەیە بەڵام کە خۆی شارەزانە کرد لە دین لەبەر ئەو دینە کە لێی شارەزابووی خوێنتەوە ئەو جا تام و چێژ و لەزەتەکەی لێ دەکەی، ئەو جا دەزانی چ دینێکی عەزیمە. لەبەرەوەی زۆرێک لە مستەشرقین کە دیڕاسەی ئیسلامیان کردو بۆی کە ڕەخنە و ئەوەی لێ بگرن سەرنجامەکەی موسڵمان بوون، سەرنجام موسڵمان بوون، تەسلیم بوون بە ئەمر و فەرمە، چونکە دەزانن ئەوە خاوەنێکی گەورە و عەزیمی ناردوێتی کە ئەڵڵایە و کە خوایە تەبارەک و تەعالە. ئەو جا قەلەم برا بەڕێزەکانی خۆم خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە بە قەلەم فەرمووی ئوکتوب بنویسە. فەرمووی چ بنویسم؟ خوایە فەرمووی ئوکتوب مەقادیرە کولی شەی، بە ئەمری خوا هەموو شتێکی پێنووسیوە بە قەڵەم. هیچ شتێک نەماوە کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە نەینویسێتن و دەرجی نەکاتن لەو لەوح المەحفوظە. بەڵام جا ئەو بەڵامانە خۆش هیچ کەسێک مطەلیع نییە لەسەر ئەو لەوح المەحفوظە کەچی لێ نووسراوە. حجە نییە ئەمنوت و گوناهێک بکەین تاوانێک بکەین بڵێن جا خوای گەورە کاکە مە پێش بینە دنیا لە لەوح المەحفوظ لەسەری نووسیوین. کابراەک دزی کرد لە سەردەمی ئیمامی عومەر، فەرمووی ئیمام گوتی بۆ گلەی لە من دەکەی؟ پێشەوەی بێمە دنیا خوای گەورە ئەو لەسەرم نووسوێ لە لەوح المەحفوظ تو مطەلیع بووی لەسەری بوختانیش دەکەی وەرە ئەتۆ احتیاج دەکەمەش بە قەدەری خوا دەستت دەبڕی، ئەو قەدەر هەنج ئەوی شەر نووسراوە دەستبڕینەکەشت نووسراوە. دائیمەن برا بەڕێزەکانی خۆم ئینسان ڕێی چاکە بگری، چاکە کار بی، گوێڕایەڵ بی، نەتیجەی باش دەست دەکەوێت، چونکە تو نازانی لێوێن دەرێت چی نووسراوە. بەس خوای گەورە پێی فەرمووی کاکە دەڵێ کاکە چاک بن، باش بن، ڕێگای چاک بگرن، پاداشتان دەدەمەوە، هیدایەت دەدرێن. پێچەوانەکەشی پێچەوانەیە دەفەرمێ فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. هەموو خەڵک کۆبێتەوە کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە شتێکی داناوە، شتێکی نووسیوە، تەقدیری شتێکی کردووە لەو لەوح المەحفوظە کە دەبێ ئاوا بێ هەموو خەڵک کۆبێتەوە بۆی بەرگری لێ بکاتن، ناتوانن و بپێچەوانەشەوە. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. هەموو خەڵکیش کۆبێتەوە کە شتێک خوای پەروەردگار تەقدیری نەکردووە بۆی کە بڵێن وەڵا کاکەم ئەوە دەکەین کە پێچەوانەی ئیرادەی خوای پێدن ناتوانن. دەفەرمێ جەفە القەلەم، وەکو دەڵێ ئەو حوبرەی کە مەبەستی پێ حوبرەکەیە، ئەو حوبرەی کە پێی نووسراوە حوبرەکە وشک بۆتەوە، نووسینەکە یعنی ثابت بووە. هەموو جارێک کاتێک کە بە مەرەکە بیان دەنووسی ئێستانە قەدیم بە ئەوەی شوێکیان لێ دەکەیان تۆزێ باوەشینیان لێک بۆی مەرەکە بەکەی وشک بێتەوە. دەفەرمێ جەفە القەلەم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هەرچی کە تا ڕۆژی دوای ڕوودەدا تۆمار کراوە و تۆمارکردنەکەش ثابت بووە. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. حادثەیەکت دێتە پێش دەرباز دەبی بە عەجایبی، خوای گەورە تەقدیری نەکردو تووشت بێ، زۆر خۆسە غەڵەت مەکە، الحەمدولله، سوپاس و ستایش سەدەقەیەکی بکە. وما أصابه لم يكن ليخطئه. و شتێک شت توش دێ بە هەڵەت توش نەبووە، خوای گەورە تەقدیری کردووە. بەڵام ئینسان ئەگەر برا بەڕێزەکانی خۆم سەدەقە بەڵاو موسیبەتان دەفع دەکات. ئەوە نییە بڵێ وەڵا حونەری من و تۆ بێتن، خوای پەروەردگار ئەو بڕیارەی داوە. ئەهلی سەدەقە بی، ئەهلی خێر و چاکە بی، سیلەی ڕەحمت بە قووەت بێ، پیاوێکی نەرمونیان بی لەگەڵ خزم و کەسەکانت، لەگەڵ ماڵ و منداڵت، خوای پەروەردگار بەڵاو موسیبەتی زۆرت لەسەر دەفع دەکات. خوای گەورە تەبارەک و تەعالە
عاقبەت خێرمان کە و سەربەرز و سەرفرازی دنیا و قیامەتمان بکاتن تا دەرسێکی دیکە بەخوای پەروەردگارتان دەسپێرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.